Bono basumi yo mwanchu muligereria bwigeta seni kya Ndizi TV chitariki Isano na isato mutenyino mutangani omwaka w'ekiribu Ibere na 2023 litsuko nelia Jumapili chingakinande tokumirana asemesa ya mangana maya tokomanye ali agenderete gokoreka aiga sorogongoro wa Gusii na Kenya engima ekerabona tokumanya ase obwenge omorai bwense Dr. William Ruto no ara segetiye chigosori kya Nanyuki Stadium ase county ya Laikipia abu ase agusangerekana n'abakristo n'abamenyi kurwa sensemeyo asama saboyo waka ngambi ya mono chingaki ensemo ya barai banyariko baba kumobolia anyariko baga kwayereria magenderero mono asensemo ye chibara amonensemo ya mache inyora kagokora abu mwanchu muligereria nache kogenderege ikaro keli tukolia kane na indelio mwelio abu asa kumira n'abawaziri abaliki baba waziri n'abagavana ekero bagendete koligia machibu ngana kibago cha kurobo koreri ochia saba Kenya ayo nali agendete gokoreka tugocha kumanya se Chinsa cha mangana maya abosyo kolinda sebono twakwareganirie atari make kurugeiga ase studio tonyore wetera Ndizi TV News digital abonensemo ya ito ya Facebook na tole live na boigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na ndina bogo tweet @Ndizi TV News gwira nande bonasegeke kekerebosyo egere kumanyanga nara liaya twakoroseire Chinsa chiga Isano na Ibere lituko lya Jumapili. Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarange Ontita no lia togo konya na komo kurwa sensemo ye biorokererio niga kuru kwa Joshua Auta toya chake kurwa se county ya Kisii ase bunge ya bubasi ase kenyoro gia sugubo abu asugwetani abante 20 nigo batangira ase chinyagitari ao ase county ya Kisii maega yokolia enyama kurwa se ng'ombe ya kwete eyue kageire gotwara buruire bwa anthrax abu ase abamenyi bansemeyo baboria serikali ya county ya Kisii wetera se wizara etenere tamangana yetugo weikase chinsemecho na koranga oburuire obwo mboraro rokolende korengana no mosubati Jennifer Kamanda oyoro momenyi bwekenyore kyo gya sugubo nkoene kiale bunanara liaya anyarutko bakago koreka asensemeyo kwanza ilikufa wakakula wakachinja hiyo ng'ombe hawa mandugu zangu wakakula baada ya kukula ng'ombe ya pili ikakufa. Sasa vile ng'ombe ya pili ilikufa, wale walikula ile ng'ombe ya kwanza, ndugu yangu mmoja alianza kufula mkono, akafula, akaenda akatibiwa Krigolis. Na mwingine wa pili akaanza kufura shafu hapa, akaanza kufura shafu. Baada ya kufura madaktari wakakuja kutoka Kisii County, wakapima hiyo ng'ombe, wakasema hiyo ng'ombe nyingine ishikwe kabisa, wakashika, wakalima shimo 47 ikashikwa. Baada ya kushikwa sasa watu walishikwa na wavu sana wakasema wacha serikali ikuje ituangalie kabla ugonjwa ichaenea sana. James Nyaberi ngati yabaremi osaba tugi korwa sekenyore kyo gya sugubo oyo kwerera buna ere abana baye n'abantu bande korwa sensemeyo mbaliete enyameyo y'eng'ombe yo kageire gotwara uburwire na maega yo kori eng'ombe yo gosenyameyo mbachage tugotwara biorokererio ebibe abwasiba borio serikali ya county ya Kisii waswagati na korwa echanjo gochia setugo korende bunere omotugi oyo boigo siririe nibo yae nigaborire serikali boigo gweso yagati chinga kibona bo bisa korwa se county ya Kisii na baroba baene kire buna litukolia ankyo Jumatatu chitariki kianda mbaike ase kenyore kyo asokoligereria enganeyo. Hii familia tumepata mkasa mkubwa ilipochinjwa ng'ombe tulikula nyama. Hata watoto wangu walikula, hata kuna mmoja wangu hapa mwenye alikula hiyo nyama na kuna ndugu yangu mwenye ameathirika mkono, mwingine kichwa iliangalia nyuma, mkono unafura, hata ng'ombe zake zilisa sote. Serikali na waomba kupitia gavana wetu wa Kisii County tumeathirika sana. Tumepata shida ambayo hatujawahi kuona kwa hii kijiji. Wana kijiji wote kutoka hapa mpaka kwa mpaka huko mahali tunaenda mpaka Nyecheki huko. We will do this exercise. We will begin the exercise on Monday on the 9th. But also on the ground we shall have not only the vets, that is the doctors for animals,
but also the human doctors, so that in the event of any, ayanga mnayo mwanchu muligereria na arona negative ase county ya Nakuru asensema ya Kuresoi South maga yumonto yo mugusiri ubugima na bande 20 bale ase chinyagitari ao ase county yo asabo igokorie nyama y'eng'ombe konye yasiririe ubugima korengana na bali ete nyama ejo nigo bagoteba bachagete kuigwa buna bakorumwa nenda abandi bakoroke gento kirete bono kumunyoki gwanya gitari weterase abanyanyimbo anene mono omugambi bwensemeyo ya Kuresoi South nigatebire obotukibo chakiwe nabo bisabali batenerete tugo oika sensemeyo na korenga emenyama gose korenga chombe chira sensemeyo ilikuwa nimekonjeka na watu akachinja mwenye ng'ombe akachinja na alikuwa ameenda safari. Akasema hiyo ng'ombe usikule. Kuna watu anakunywa pombe, anakuja kukata hiyo ng'ombe na kupeleka kwa vichichi kwa pale anakunywa pombe na kukula hiyo ng'ombe. Anasema tumbo anasikia na sokoda, sijui anasikia jungu, anasikia mara na sokota. Hiyo anatibiwa saa hiyo, anakunywa dawa saa hiyo. Mwanchu muligereria naende nkoiranie gocha se county ya Kisii asensema ya Utamba igotoka me ya Kiogoro asomo sacha James Otero oyo kwerera amange anyatiko baka wetera umwaka bwechirwibere na 15 na 3 magega ya umurugyoye ayo nkorengana nere anyatiko baga koroberia ogosagano kwaye egento kirete bona kana chwa okugoro kwaye karari gusangane gitaseni kya Ndizi TV no mulikito Josephat Hamisi nigo agusabo bokonyi egeranya ari kwegendereria kibogima asubega ene kirie kumwabira omurugyoye no nyemba menyetinere Sumaite ngokujamsi omusotero Sichop Kutamba iriani Wangisa location Matunu location Unande gara opinakora kana yoni never tukindega ina takumia 2018 anga tuku Mombasa muswali na bugate kana tuku Mombasa kana Mombasa ngana ga fami utuko kaitwa kitakanywa kinyakitari ko dino kyanda baka December kalambira nitota kinyakitari kinyakitari nde tumutoto korona nande ga tumatse swacho tego ona wasumba gate muswacho na wate ntubanyoro mwana royo era kitro mwana yomba ero bano bano bose nona ngati Mombasa kumende baga ngundere kubere kumutaye abanyanyimbo kurwa asensemo ya Machakos nigo banyabete na kubeka byara amarwa atancheirie ase factory yemo aise ni shilingi 3 milioni 3.5 asibayigo banyorete meuri yobolimo gose fake iyo yarenge ase company yo kwaro kebunamba na kurwa no nyene bango ocha kyombekelia gia Kenya Revenue Authority okwana chinga kiecho mo county commissioner we county ya Machakos niga enegetie 12 babe gutubyara au barenge ase factory yo asate biremba chikuimukeliwe getambo keregetindi keli chiko chinga kibago cha gwikigwabo syo gwikigambero litukolia ankyo Jumatatu kufungua kabisa ilibidi tukate na hata sasa gate tutakata ndio tupate tutoe vitu yote tuweke juu ya lori. So we're looking for those directors of the company and we'll arrest them and they will be charged with appropriate charges because this is risking Kenya's lives. Na kurwa tuikase county ya Kiambu abwase abasae bonsi basemiwe ochaka gosimeka emete bunenchera yamayo gweswanania no bonchereria abwemete asengencho abanta bange chikampani chinyinge nigo chiganetie emete yo asogosimeka na gwikirania endoto yo muraibwense Dr. William Ruto asogoikia emete wetane bilioni 15 omwaka bw'echirwibere na 2023 nigo batebetiwa yoli tukure igoro chingaki obosumeki bwemete bwakoregete ase county ya Kiambu na gotebiwa
ng'a abasaye bonsi besoananie asogo simeke meteyo elinde banyare konya gochase chinsemo ao na wekinia kibugima. Vijana ningewahimiza waungane pamoja wa form cooperatives ambazo wataform wataweza kupanga waweze kutengeneza seedlings na waweze kuuzia wananchi na waweze pia kujikimu kimaisha, wapate incomes kutoka kwa hizo nurseries ambazo wataweza kutengeneza. Chinga kiboigo tutigarita se county eyo ya Kiambu nigo bono abantu bari no barema baburire serikali enene ne serikali ya county ya Kiambu kubainyora ase okubagendereria kibugima ase kubaroseria mabaga yemeremo na barobo banyare koba bagweko gosebanyare koba bakwe egendereria chinga ki abara ikorwa sensemeyo baumeranete na abantu bari no barema nigo ba negative no moroberio bene ochakire ase kurigereria omubaro boikirano bw'abantu bari no barema ase county eyo elinde banyare kobakonya asa matuko alibosio kuwa database ya watu wangecha tigoni ambao wako na disability ili moving forward tutakuwa tunawafikia, tunawasaidia na nguo na chakula na madawa na mambo kama hayo. Tuweza tujue wale ambao wako na elimu, wale ambao wanahitaji wale ambao wanastahili courses, pia wale ambao wanahitaji kadi za watu ambao ni walemavu, na pia itatusaidia wakati tunapanga kazi kama county, kama national government, tutakuwa tuna percentage fulani ya watu ambao wako na ulemavu. Narayo asebono asenchira yo wenge Chinsa Isano na Ibere chabana mu basoli tukolia Jumapili kolende na ende chikoraga Chinsa 10 chimaragoba ya bono na ende ntechukumira na SMS yeiga asayanda mange asenchira yo wenge boigo biamono bali mwensi mwalikire cyujumbe kwene kyabuna mubwate tyumorobelyo gwetera asenchira ya online eyure Facebook Ndizi TV News Digital na boigo nonya YouTube Ndizi TV News to wakangambia biamono kirage to baisa gusuka kyagere nero Ndizi TV obwansu bwo Gusii olieneke kwa yanyorire onsi wetera senchira ya mitandao wetera mariogine chibicha nigakorwa John Kibati noleto bwatera na komo asensemo yebimanyererio nigakorwa Joshua Auta na inche nigonkorwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV, ubwansu bwo Gusii. Ndizi TV, ubwansu bwo Gusii nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbo Gusii niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs.